Baba Usobhuku lapha, Usobhuku bani la? uLeonard Ndlovu. Baba Ndlovu, inkeme ingaka izakhamizi ziyakhala lapha, abantu abakho bakhala, kwasela amadlelo, abantu sebethethe amadlelo, uhamba njani? Izamile kakhulu ukuthi ngihlanganise ukukhuluma ngabatshela bona abakwenzileyo ukuthi kakwenziwa lokhu. Abantu bayahlala phansi babe le-general kukhulunywe lokhu osokubonakele, osokubonwe yilabo abakubonileyo, bakutshela abantu bakwalile kabazange bangemukele. Ngubani umuntu wenza kanjani? Ikakhulu angisoze ngikambe ukuthi ngubani. Ngizakunika iphepha baba, ufunde abantu. Mina ngithi yi-village 5 lo village 8 amabizo abonako. Baba lapha Usobhuku uNdlovu, ngiyalibona ke kusemzini wakhe lapha, ngiyokhala isigaba sokuthethwe amadlelo ezinkomo zezakhamizi. Bayakhala lapha ukuthi pho ngabe kwenziweni, abasela ndawo sela madlelo. Ubaba Usobhuku sedelelwe, akusela muntu ke omlalelayo. Amaphepha ngokuthini lawo? Lamaphepha ngebe sikhuluma ngawo singavumelani. Lobani? Labo bona kakhulu lezakuza ukuthi bathini. Yayi thina kumele sikhuluma, kumele ngambana amaphepha. Ungangitshela wena indaba. Bathini bona? Bathi bona labana abantu lumuntu abamfakileyo bamfaka epatokwini yabo. Kodwa ke thina nxa sifika la singena la azange siphiwa amapato. Saphiwa amahekta njengoba sinje seTshongolela sisebenza ndawo yinye sonke. Akukho kuthiwa kulo village ukutuyila amapato. Okuyikuthi nxa bekusenzakala lokho ngabe sihlale phansi sakhuluma, sabonisana, satshengisana, sehlulana lapho sehlulana khona. Asizange sikhulume. Mina nginje ngizwe ngokuba sekuthiwa sokulabantu. Kodwa phela ulayo imvumo baxotsha njengoSobhuku. Ngizamile ngakhuluma ukuthi hayi awukho umthetho njalo.